Жамалеттин Хажыны кол язууларынын бирлери Дагыстан илму центрини кол язуу фондуна саклана. Дагестанский научный центрнын ичинде өзү Жамалеттин Хажы колу менен жазылган араб тилде жазган башлап. Шо рукопись именно биздин институтта сохранять этип турат. Рукописный фонд деген жер бар бизде. Шонун ичинде сакланып турат. Ал саат бул кумук тилге көчүрүлгөн. Кумук тилге көчүргөн. Шосын мен орусча перевод эттим. Тек өзү жазган араб тилден көчүрмөгө тарыхты ресми эле негети биринчилей. Али югарда болма тарых сатчу. Амма ону кол язууларынын көбүсү бүгүнгө эрли сакланмаган. Оланы көбүсү 40-жылдарда шолар саялы өзүнүн яштарына артынан түшмө бола деген ой булан көбүсү кол язууларын Жамалеттин Хажы өзү жоготкон. Дагыстан илму центринин илму колукчусу Хасан Уразаев Жамалеттин Хажыны Кавказова Карабдакент юртуну тарихи деген китабыны кол язууларын рус тилге көчүрүп 2001-жылда басмаканадан чыгарган. Булай орусчага да перевод этип, улукча да бармы, араб язууларына бармы. Шо араб язуулар. Шону перевод эткен соң комментарийлерде жазмага түштү. Соң өзүнүн акынан халыклар айтан күйдө ар түрдүү авторлар onu акынан нече айтамса Жамалеттин Хажы акынан. Шо соң о заманларда Даякаев Айлуттун деген иши сабайды саат geçingen. Onun hakkından yırlar var Жамалеттин Хажы hakkından. Son dağda bu karab ötkенче bağışlanan материалларда da var. Соглашения там разные соглашения. Оланда перевод ettiriп, барынак жыйып, комментарий этип чыганы. Али биздин кумулган тарихын о Nuh Peygamber'dan başlayıp, ona gelgilerine bırıngı zamandan beri son Hazarların dağların 200 yılın uzağına Araplara karşı yürütken son artta şahlar var, başka türümünde gelgiler var, onlardan Oruslara karşı yürütülgen yapış onu. Aytağanım artta Karabdan Gent'ne hakkında yazı. Karabdan Gent'ne bırıngı zamanın o Gent orunu degen yerin, onunla başlayıp Akçak Demir gelince Allah olan orunun Ali biz Karabdan Gent'e barağın zamanında, burulağın zamanında sol yakta bir boş yer boş. Onda bolğan şey başlayıp ongan yeri Karabdan Gent'lerine. Onda neçik töre etili bolğanın, sut etili bolğanın, neçik neyimik nizam bolğanın Karabdan Gent'te bolğan nizamın hakkında da söyleyin. Aytağım şolay köp türlü tamaşa malumatı bulan kitap, şu kitap bulan o bizim tarihide 20'de girgen. Son onlar bu kitabın içinde артынан zat var. Посемейный список деп. O zaman 1886 yıllarda neçe adam yaşaganın hakkından olan atların nesi bolgan şolay spesok. Şu spesok onda koşsan yaxşı dep Umar Osman bergen eşit. Onda koşulu o arşivный материал.